May ni sang ni som ni panga zir top ni ani a. Bazar thlir tu te chibai ule. Bangladesh Sarkar lailok Muhammad Yunus sakai shwaya official senior pakhat chuan India ram chungchanga thubeng vertak asoya. Pahalgam firfiak chen na wanga India in Pakistan la bei chuan Bangladesh chuan India marchak state pasari te obve turani ati. Heizet chu kaini India marchaka omte tan chuan thubeng ver ani lo theilo. Achan chu Bangladesh official hian marchak state hi Bangladesh chakna maya optum ni se chuan India tan hlau omani vak lova. China lam masoi ritel tatani. Kumsang ni le pakwa February tha Bangladesh ram riveng tu sipai. Bangladesh Rifles te helna chungchang chui tu turadin. National Independent Commission of Inquiry Chairman Major General Retired ALM Fazrul Rahman chuan Facebook a hemi chungchang hi aposa. Bengali tonga posin Rahman hian India in Pakistan a be ni chuan Bangladesh in Northeast India obve turani ang. Hemi chungchang a hian China sipai tenen malak dan tur kan soi ho nga langa in ka hria atiani. He posi Bangladesh National Independent Commission of Inquiry member Sanawar Khan Chandan le Islamist zirlai polroi tu hlui Islami chhatra sibir te poinan laika. Chandan hi Dhaka khopuya Jagannath University Assistant Professor na thoklai Yunus Mirin berani anti. India le Pakistan in Karachiat lai kongsang sangan in domek laya Bangladesh ram mi poimo tak pakhatin hetiang thu Facebook a post hian ngai ati thalo hlea. Manilo Khan Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yunus chu China kalin India marchaklam Seven Sisters tia hriat hi ramdang ina hualvel tuipuya kalchuana nei lo ania. Helai biala hian keimani chau hi tuipui veng tu kan ni. He hian remchang tam taka siamani atia. Bangladesh chu China in sumdon lalama huanga zau nakonga malatu ni thei atiboka. He athu soya wang hian India le Bangladesh in karpo achehman viawani kha. Heti lai hian kumsom panga chuangzet in beto lo. Ramin ngai lo tak Bangladesh le Pakistan hi tun thatira tangkhan anin betha a. Foreign Secretary level in biak na chu Dhaka khopuya nayani a. He in biak na wang hian ram pani in kara visa dan khautak po tlema thla dul ani pha a. Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar chu Bangladesh zin mai tura soyani lain India nenan in kara thatlo ta ka wangin ala zin lawani. Fazlur Rahman hi Bangladesh sipai officer pension ani a. Kumsang ni pakata India le Bangladesh ten ramria boinan nei trum BSF sipai somparuk lai than ni truma Bangladesh Rifles how tu khani a. Tuna din hunchel mek hi India rama Supreme Court Appellate Division Judge Luk Puyani a. Bangladesh Sarkar mi poimo zinga pakhatani. Heti lai hian USA Pakistan palai chuan India nena indawan du lo thu asai. News uiginan komna Ambassador Rizwan Said Sheikh chuan indaw kan du lo. Abik takin ram lian zok nen phei chuan kan du lo le zual. Remna kan du a. Chu kan ram ni na le kan malak mek na nen po a inzul ani. Chuti rual chuan zaom taka remna neero kan du ani atia. Chuti lai chuan Pakistan chuan dik lo taka din chuai chuan dik taka thi po athlang zokang atithung. Pakistan palai Sheikh hian Pakistan ram throi tu den an soirik zinber nuclear ral thuam a soiri vele a. US President Donald Trump chu India le Pakistan in kara boina ommeka in ro turang enin khovela remna omdu tu remna siam tu ni tum indong na ti top tu har sana chingfel tu ni tum president kan nei ni takzet chuan Kashmir aya poimo hi aumin ka hrelo abik takin nuclear chungchanga phei chuan hei hi ani le zual atiani. US President Trump hi khovel ram throi tu zinga Kashmir afir fiakte chetna dem tu masaber zinga mi ni ma se India le Pakistan in kara boina chinfel ko ngairo atuana thalem lova karma sa khan India le Pakistan hiana chinfel danan hrem emang kachiang ani atia. Hei baki India le Pakistan boina chungchanga hian tongkam danga nei mi alawani. Heti la hian nimin khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan India ram Defense Minister Rajnath Singh chu phone manga biain Defense Minister Rajnath Singh hena hian firfiak ten nun na hlutak an laka wanga poyati thule India chuan inveng turin digna nei nia hriat thu a hrila. Anin biak hnuai India Defense Ministry in thu chuan siama chuan Hegseth hian US to India in firfiaga dona konga India lam tangani thu asoya.
Rajnath Singh hian hekset hna hian Pakistan chu firfiak pol tran pui thin training le sum le pai pe thina ni thua hril ni in tarlan ani nimin vekhani wa Secretary of State Marco Rubio chuan India ram Foreign Minister S Jaisankar chu phone hmanga bia in Jaisankar hian Pahalgam tharum thona mo phurtu de chuman chuaka anchunga ro rel na hlen chuange yani don ti alo hrilani Rubio hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po bia in Pakistan chon Pahalgam beina adem thu soya India nena inrem na kongjong thoi turin ang yan ni in US State Department chon thu chu siamin antarlang India sipaiten Pakistan of Kashmir an beima yang ti hlauna wangin Pakistan occupied Kashmir thu nei tu te chuan Muslim sa kho zirna in sang khat chuang chu ni som chungan khar ti an puang Pahalgama firfiak ten khwalzin somni paruk an tha nuwa India ram Prime Minister Narendra Modi chuan India sipaite chu firfiak te beitura zalen na pek thu apuanga hetila hian Pakistan chuan India ina beani chuan a rul to kan chanlet vezel don thu an soya nuclear ral thu man soi risek boka hei wang hian India ram le Pakistan a mitam takin indona chuak mayang ti an hlau thong tak zetani Pakistan of Kashmir sa kho zirna in how tu Hafiz Nazir Ahmed chuan Nimin Khan ni som chung chalan puan thu soin ram ria silai puak le chanchin thar sang sanga wangin an hlau thonga zirna in hian khar ni in na soi Pakistan of Kashmir hian line of control bulmaya mi puimak ta duai khat le chan vevel zet an khosa a hetianga boru ka so santa ka wang hian an in bulrem changa bangkar ten laya then khat chuan an in te chu silaya ka tlang theilo turin concrete bangte an siam thar boka kar khat chung chu hlau thong reng rengin an to ani Pakistan of Kashmir kholian ber Muzaffarabad a chuan mithiam te chuan mi puite hna kang thel dan te hliamen kol dan te hlangami zon dan te zirtirin indawa chua pala dan turte an zirtir mek ani hetila hian Pakistan Marchaklam province Khyber Pakhtunkhwa chuan district somni paruka siren dani don thu province thunei tu te chuan an soya India sipaiten an bei pala civil mi te an in rin theinan siren hi dani don ti an puang ani US le Iran ten Iran nuclear program chungchanga in biak tholina naktu kan en tum chu thulani thu Nimin Khan puanani US le Iran in biak na kai shoi tu Oman ram Foreign Minister Badar al-Busaidi chuan Nimin Khan hemi chungchang hi social media platform X a post siamin a puanga mai ni thum in rinnia US le Iran in biak na chu thilpoi mo sang in pek chhon na lama har satna oma wangin thul ri ania ti felani hnuwa in biak le hun tur hi puanani ang ati bazara pokan ron puan thin angin al-Busaidi kai shwaina hnuai April ni som pahnia tangkhan US le Iran te hi anin betana voi thum lai anin betoa mase tun haya Iran hian US shwai tu te chu in biak na nena in mil lo tak takan kho saka wang le Iran ta na hriat nom lo thu an sai fo wangan lungoi lo thu an soya hei hinak tu ka in biak na nei tum thulani na chan bul pui ni arin ani tunkan ni lai ni khani West State Department chuan Iran tuyal thei hral chuana pol le mimal poimo tak tak pasari chuan hrek thu an puanga US Defense Secretary Pete Hegseth point Iran in Yemen a sila keng helpol Houthis te tan pui renga wangin US chuan Iran laka kutalek mai theiani atia hei hian Iran ram hruai tu te lunga ti oilo ni in rin ania hetila hian Iran Ministry of Foreign Affairs chuan Oman Foreign Minister ngen na angin in biak na hi thulani thu an puang thunga report then khata chuan US official te jok hian in biak na neyan du lo ni in soyani bok Russia le North Korea in kara thachho zela Nimin Khan hengram pani te dai dang tu tumen luipui paltlang tura leithar do na tur chu honani ta a nakumkum lai hol vela zo manan tumani Ukraine war North Korea chuan Russia sipai te pui tura sipai tira wangin khovel ti ti ani mek lain hengram pani te hian anin kara leipoi mo tak do tharan tum thu hian puanga anin kar chungchanga khovel ram dang thu soya wangin anin kara thatpha sot ningei turani leithar do tur honna nimina ne ya hian Russian Prime Minister Mikhail Mishustin chuan helei do thar tur hi Russia le North Korea in kara thilpoi mo takani atia rampani thodun na tinghet zual zel tu ni don atiani Tumen River a hian kumsang khazakwa somnga Korean War nu khan Russia le North Korea in kalpo na turin lei friendship bridge anti mai chu do kai lo ni to a
hemi bulmaya lei thar do chungchanga hian nikuma Russia President Vladimir Putin an North Korea tlo chungkhan in rem nan nei to a he lei hi metar zariat somnga fit sang ni jasari somriat pakua thui ani dona Russia le North Korea in kalpo na ta na sen sauti tlem tu tur insum don la kunga zau zo karam pani te thodun na siam tu tur ani thu misustin chuan a soya North Korea ram state media KCNA chuan helei hi bungro impact ton na mai baka khwaljin te in kalpo na tan po atangkai hle don ni in an puang ve bokani Israel rama chon ni lai ni khan Jerusalem kho pui bulkong pui chevela na satakin ramaka nga kangthel pol te chu rang takin chenghal ma se an thel mit mai theilawa Israel chan chuak tu pol lar Magen David Adom MDA te baka Israel sipai te chon kangthel nan thok meka kangme wang hian hliam som ni pathum vel anom to a hengjinga som pathum hi damdo ina da nga yan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan national emergency apuanga khothang lamatanga thliron tho in kangmei hi Jerusalem khopui lam hoina chemal zela wangin kangthel na thok tu de tha ti chakle zolanga yani atia tuna hian rampumin kan boi meka Jerusalem khopui humhim tura malang na hi kan ngai poimo berani ati thunei tu de chuan tuna hian Jerusalem le Tel Aviv khopui inkar kong pui chu lir theitlanan khapa helai kong pui kama khosa te po mun him lama phur chua anni Israel hian kang mai thelna turin tui phur thei thlona lian an nei lo wangin ram kang na satak thel na hi an thok hlei theilowa Israel Fire Chief Eyal Kaspi chuan kan thlona ten ti theian nei ri lo kan tumber chunun na chanani atia kumsom chunga Israel in kang mei kan ma chon len berani ati bok Israel police te chuan kang mei chho chan hi an la hre theilowa Israel National Security Minister Itamar Ben Gavir chuan mi tu te mo in tum reng wangin raman halani rin nan nei thu asayani bazari lo thira wangin kan lo me